Hadin ka jingdon jing kibre ki bana boko badhahem jing jela Assam ki blayo yuk nyang jimpang COVID-19 ki paiba nong shungshunong kathanya athebari ki ladon hapdeng ka jingshong seir namar ka jingbom patla jing ki bor badai pej ban pendon kame ka kor ban le ek rapid test nakabanta ki paiba ki barung bami hakte kathan hakabaide bet kani ka bentan nakaliang jong ka seng FKGGP aradonga area unit kaladawan ki bor badai pej bagi dai ban phano ki bri ki blayo jing pentebet nakabanta ban pendon kame ka te ka kor kham kloy kat bala kenang ba onyo no bante sikibriu hakate jaka nakaliang jong keseng kaladawaru nak sorkar bakan penbiang susu iginong tre ka koit ka khia bat ban pen klandru iging apa hara kathan rang sapara namar kate jaka kadon ikilinti banrung ban mi syaboko bat hahim kaseng kala kenturu ipaj ba kathan bigi dei ban burinti ikindon balawata nak sorkar kenang ban lain nak jing yabet bat kajing pen sapriang jong de kunyang jing pang COVID-19 ni nakliang songga FCSP aradunga area unit ni wan pawis ni ba sha border sha aradunga markhabat Assam te na aradunga dangdon don tang khasan kilometer ne 10 kilometer don balayo daga covid na sha boko na ni sani kam haneng jung hahim te nakliang jungi bun dagi petba juga aradunga la ni sani juga aradunga mun balai sagi Assam te hangtu ga exit point junga Assam bat mikhalayang tu ka infiltration di milalai ban inquiry tu te milalap ba biang lagi mission ba check tu te ni lalai clear na PSC sa arunga sa doktor di laongru yang di lapoi mission ban scanning te nektu mission ba misnu komen ba sukar laban poin itu ke mission tambah basungsi pada kalong dapat bakna ban operate itu ke mission dengan lakli balai menang ban operate itu ke mission de dangki magistrate bayo training tu ke magistrate bam patla ban operate itu ni nagliang ni gisang ni sukhya marba na ban operate itu ke mission nomor ni laban kamhi ban kerki ban operate itu ke mission se yole se ni yo test no bar random test jadi pepa mengit mengwan hartiu gajaka ni dedawan ban phak khana hatayo bamta ban poilo ibru ga expert ban la ban operate itu ga mission kana ban yo test no gi ba room ba wi ba laisa hahim la ni buko de bar bada long medical team juga badon po arunga ni la lai lu yagi doktor ba badon po arunga PSC te ong ba paton ba biang yaga proper training lane padam yaga medical team dangdur kam sisu yaga medical team ko ba JNM language ne sangut dagabala sarkar snova pan phano kloi lagi medical team khnang ban so yaga medical team ban bu yaga duty khaba kambiang yaga police department ngakarpat pan ab ya hapo transapara de gawega lengti kebadon ban lapan Malaysia Assam Malaysia hagim berhabuku besar ngapa panang jadi pedba jumlah arunga semua ban cooperate jadi protocols keba para ke surkar dengan kendian keren baru arunga ni area ni manderang kasabain langsung jeko government akan ngacem protocol strangko nahacem niaman ko teracem bisoni katago rabo majeka yang mode nasong dokhan chiri amoba abal chiri amoba social distancing kanakata nasong ko momoling acem government aro nasong abal chinangon mas rangko kanakata nangane abani ngacem ko nasong mani pa ode mital vegan aro asam chiri ani ko nasong nangana agride kasabai re nabe nangana agride kepen kamna de endenare de ero nabe mana yo COVID-19 ni somayo nasong dekinga pangaman nirangin ingkan ko maninga uni gimana kasabai aradunga area unit ni presiden kitam nasong ko momola tenga kasabai bormeni jen yang ko takinga cem nasong manie bisungin yang ko kasabai manie rules kita ribo